Hello guys. Hajik akoy Bangladesh ki time da pung tare tare aduga ngasi di nahatang akoy Echin Enao mapanda koy thoke hana tawri aduga akoy shu koy thokpagi views mayam ta changan gani Sachin hi tawro asina egi Enao nupa mai maming na khaidam Sachin kauri so akoy ngasi gi khatang outing mayam ta changan bige so keep watching hi tawro đã tạo vào này được khai cái màng chỗ đút lên đút đâu đây à আপনি যদি ফ্রাই বানান আর একটা আপনি অর্ডার দিলে ফ্রাই বানান মানে ইন্ডিয়া জানি না আসবেন ইন্ডিয়া ফ্রাই বানাই আপনি স্টেটটা দিয়া না কাজে ফ্রাইটা যাতে আইও ভিডিও ফ্রাই মোমো hello hoi lamen na nong phajana churak talna asta chole samna nasta chona lae aduga akhoina la I mafam she akhoi gi Everest kori Everest ana naw pana shu mana shu order to na lore akhoi shu momos lae so akhoi nashi kamaina nashi gi shandha she akhoi kamaina akhoi chinana enjoy tawri so mayam to channel gani mayam akhoi gi video share continue to be shi first chili sauce pire asi keno garlic ra sina garlic sauce sina steam toba momos nashi de masa khara phajada re but my taste she how it babu hai tora hai baru Chaba है मोमो चाबो है सो मोमो चाबो लगा चाबो मसा लगा है रखिए मोमो से टेस्ट कर मानो है charo nang ama charo test tora How are you? Hi, Doctor. Hi, Nimba. asige mane asige fry she asi na she first time ni haba cha do she aduga Everest ko shukku bala ko khudingi asina first time ni momo do leiraga aduga fry do ba me jo koi mamange de jaha ka ko matam da koi steam shini chari ba so steam she hana mangto hana leiraga ni na chare asi sina khar moro sha de magi tan she lo she asige chili morok saya arte aduna ei khara morok asaba chaba nam da barna chili se khara khag lo reba just asi bite tang lo raba hawe best ni aduga mayamna koi Bangladesh se ko la ko tanda na aga mayamna asi restaurant se adi cafe se dala pu la aga momo try to asi koi Sylhet ki ahom bada the best meat so chana doregi so na sei nam pana charani asi fry chabe se first time chabe se mayam da akoi kham bi ka samanya taste Ashiki momo gi khwai de best re dimagi stuff to riba chicken she hauri ashi moge secret recipe oi ashi test tora Ashiki steam she jeng bada kai hare khoi gi singara ba khoi gi India da samosa hai bada sumaina mal hai ba kan bana hauri babu
Because you Momo na how well. How it? How the one but Ay Momo gi flavor do khara lakpa wat. different flavor. Akhoi gi juice la e ashina Enao nu pana order to bani aduga shi watermelon gi juice sina ashina ina order to bani ashi she akhoi gi watermelon shi de akhoi gi kai haire orang dha gi akhoi gi fruits ni so matam gi season gi fruits se chaba na phai hana so ashi she order to re Sam nasai chut na la pe pha na leire sam hatar baina so sini akoi gi average dukan pitak pi but hoche ge ngasi dimi jam tin dare haba so akoi momos chare fries chare steam chare juice chu thakre juice se hauri simple akoi gi ke har maman chu hongi aduga hauraga adu makada hajik akoi keno da chakani cha thakpa hajik akoi cha thakpa chale so bangladesh ki tea stall da karam na cha thai so mayam da jangan bigani aduga mayam na akoi bangladesh ki Sylhet da lakpa matam da akoi tea stall da akoi cha thakpi na si ega ina treat pi ni mayam da so akoi cha stall chakpa jena si bye bye ha mamang da do ishi ki view se jam phaje akhoi gi du ashi se oi jet mage khuding da cha pambi leibe cha bagan ni star tea stage koi lai cha stall da hoi gi cha la e so babu hai to ro Hai to man na wa. hai to onda na koi wa re akhoi hoche ge rongcha ni rongcha hardi akhoi gi Canada akhoi sai sidan amta pan thokpa da akhoi ki har na tang get together oba ja to ba da akhoi cha she jamna neat oi so akhoi cha lore akhoi itung da cha bagan leire nong da shu chula bani na sai cha thaga adai jum hallani adai theng shu theng da akhoi pung tara ta dore almost so pung tara ta di mang da khoi jum da chatla inge a chot pa duna tawriba